Weekly Crime Report, Surgeon Records, G1 Solimakamu Channel. G1 Solimakamu Evitra Channel, G1 Solimakamu Evitra Presenter, Timothy Miyambo Evitra Cameraman, Surgeon Records, MNY now Wasugurana Monta, Amkela Aga channelinga ikulukumba gonza ti channeling kwati kombela mi follower mitakuma swilu swa ximo xa le henhla Surgeon Records kombela mi xeweta vanhu lava nga ku hi voneni riperile vaingiseri riperile hinkwavo na valangiseri kumbe vahlaleri aka channel ya G1 Solimakamu ilosana cameraman. Yeah, swiri yini swiviko leswi mi nga hitela na swona namuntlha? Inkomo G1 maphorisa ya Kamalamulele ya le ku ndleni ka vulavisisi endzhaku ka mhangu leyi nga sala yi hlamarise vaakatiko va ka Mkhomi laha maphorisa ya Kamalamulele ya nga vitaniwa aka Mkhomi a ku fikeni ka voho va kombiwe ntsumbu wa xisati kumbe xana kokwana lava nga kumeka va karhi va ncikinya hi ntambu. Vulavisisi byi le ku yeni amahlweni aka mhangu yaleyo kambe xivangelo xa rifu xi ta paluxeriwa va ndyangu. Handle ka swona maphorisa ya Nomagale aka xifundzatsongo xa Mopani na wona ya le ku ndleni ka vulavisisi endzhaku ka mhangu yo hlamarisa no chavisa swinene leyi nga humelela hi Ravunharhu leyi a Nomagale zone A. Lexi nga humelela i ku na vamakwerhu vambirhi mutwisi ku vava i munhu wa malembe ya 15 munhu hi vukhale kumbe xana 54 years va hanyi swin'we va ri va makwenu kambe muehleketeleriwa aka mhangu leyi i munhu loyi a hanyaka a ri na swiphiqo swa miehleketo. Lexi nga humelela i ku munhu loyi a hanyaka a ri na swiphiqo swa miehleketo u dlaye boto wa yena hi ku n'wi tlhavetela hi mikwana hi ndlela ya tihanyi swinene. Ku ya hi swiviko maphorisa ya vitaniwile a xibedhlele xa Maphuta lava nga fika va kombiwa ntsumbu wa xinuna wa malembe ya 50 munhu hi vukhale kambe vulavisisi bya xihatla byi kombise ku mufi i vuye la a vuyaku hi kona ivi a fika akaya a kombela ku pfuleriwa hi makwenu la makwenu a nga teka nkarhi ku va a pfula rivanti kambe endzhaku ka sweswo makwerhu wa yena ivi loko a huma a sungula ku n'wi tlhavetela hi mukwana laha va makhelwana va nga vuya va ya a ku fikeni ka vona va fike va kuma ku mufi i le xitsiveni xa ngati va ve va lava movha swa xihatla lava nga vuya va n'wi tsutsumisela a xibedhlele kambe loko se a fika xibedhlele ku ve ku tiyisisiwa ku mufi i hundze emisaveni. Munhu loyi a hanyaka na swiphiqo swa miehleketo hi nga ta ka hi nga paluxi mavito ma yena swa nkarhi wa sweswi a humelele khoto ya Nomagale laha a nga ta vuyela a khoto hi siku ra 12 n'hweti ya Khotavuxika lembe ra 2025. Kambe handle ka sweswo G1 maphorisa ya hlangana na wona ya le ku ndleni ka vulavisisi endzhaku ka loko n'wana wa xikolo wa malembe ya 17 hi vukhale a ta va a pfinyiwile. Ku ya hi swiviko n'wana loyi i khandziye taxi a Elim laha a kongome aka Majosi taxi yi chiche vanhu lavan'wana a khandziye na vona laha ku nga hetelela ku sala yena a ri yexe kambe muchayeri wa taxi ivi loko taxi yi nga si fika laha a yi fanele yi chicha n'wana koho a jika a nghena makhwatini ivi a hetelela a pfinya n'wana yaloye. N'wana yaloye i tsandzeke ku fika exikolweni laha a nga vuya a tsutsumela a tliliniki kambe a ku fikeni ka yena va fike va n'wi tshungula ku hetelela ku ya pfuriwa nandzu. Swi nga leswi maphorisa ya hlanganani ya le ku ndleni ka vulavisisi ku endlela leswaku miehleketeleriwa a ta kota ku va a khomiwa. Kasi maphorisa ya Giyani wona ya le ku ndleni ka vulavisisi endzhaku ka loko wa xisati leyi a mugangeni wa ka Xikokwani a handle ka Giyani a ta va a kumeka a bebule n'wana ivi a hetelela a cukumeta n'wana loyi a tholeta. A swi twisiseki i n'wi cukumeta a hanya kumbe a lovile ku ve ku vitaniwa maphorisa hi va Community Policing Forum kambe a ku fikeni ka maphorisa ku va vitana va swilamulela mhangu laha nga vuya ku tekiwa ntsumbu wa n'wana luya ivi a hetelela a va a tsutsumiseriwa a xibedhlele kumbexana a muxara hi timhaka ta ku se a nga ha ri kona a lovile. Kasi xo hetelela G1 maphorisa ya Dzanini wona ya le ku ndleni ka vulavisisi endzhaku ka loko kwalaha kusuhi na police station aka VW ku na mavhengele lama nga kona laha ku nghene va ehleketeleriwa va mune lava nga fika va kombetela vatirhi hi swibalesa va va phangela ntsengo lowu nga tiveki ku i mali muni va tlhela va hetelela va teka na nhundzu kumbe xana swiambalo leswi a swi ri kona. Se swi nga leswiwani va ehleketeleriwa lava a va tiveki ku i va mani. Maphorisa ya Dzanini le ku rhangela ku Brigadier Masinamela va kombela mani na mani loyi a nga na vuxokoxoko ku luma maphorisa ndleve ku endlela leswaku maphorisa va khoma va ehleketeleriwa. I timhangu leti hi humaku kumbe a hi langutana na tona aka vhiki leri hi humaku aka rona. Yeah, inkomo masiku swa khenseka swinene Surgeon Records yo tshemba ku ri lava va nge se kumiwaku va ta kumiwa ku nge se hala nkarhi lowu hetaku mbilo.
hi khensile swinene ku va mi kha mi hi hlalela. Loko mi ri na swin'wanyana swa swivutiso leswi mi nga na swona swa mayelana na xiphorisa, va na free ku commenta kwalano va kona Sergeant Rikhotso ku va ta mi hlamulela swona. Aka camera a hi ri na Timothy Miyambo, hi le ka channel leyi nga yi kulukumba ka ti-channel hinkwato. Inkomu. Weekly Crime Report, Sergeant Rikhotso, G1 Solimakamu Channel.